Libya baby adi me sha se de okumi o. Adentia chairman. Asem we. Mi gusu mi nue. Me consultation. Me go straight. Me personally no, me be bo me said antiase. Ha, na me consultation say. Me call for interpretation. Ewom say Yewura Mahama na ne de adu so. Na me nka me mfa ni din na be ko. Okay. Kwa na mako penti chire mu kakra se nti anyanya bia no obi di o mampanyini a otumi sa be di bie mu ana. Sompana 3.1. If you say me madwini mu no me ne lo afo bebre di nkomo a ensi ye. Ha. Na me mpesa me bo o mampanyini dada John Dramani Mahama din edi akọ Supreme Court ho. Dabi. Na emo me bia obi di abanti ene metumi di ayen fato ho ama wo boni din. Nya ono percent na nka me ko. Okay. Na se wo de wono no de na bade ama me manchechire mu kakra ama me mente me ho ase no. Me nya lawyer ni bade minim ni se ye say Ghana konwa no ntumi nya o mampanyini empiri no mane moroso. Wakwa kompiri no. Okwa abeko ni mpiri no. Enti mi wakompiri no. Wakompiri no. Dabi o wakobaako. Okobaako na atamezi wu e ho na bedi ye. Oni di ye. Nzamre no senka wan kobiem. Ene odi atamezi ade no owie ya. Let's go and go back again. Oye former president. Hwe say wo ba be swaya. Afra na omukutemu no. President woni dia odi swai. Yes. And a vice president woni dia odi swai. No correct. Do the vice president and the constitution nkan bibia nkyere. Betumi asa akobiem. But moment ya Yewura Tamisi wu ya na say opanyini wu ye no. Ya nkan jo se bra na be act. Ye sign the afra na ye president ye dey say wonsem. And obedi ye. And that's what di. It's a mema dwunu so osa bedi bie mu a wadi more than 2. Unti me kan jam say ba ko ha. If you say half o say quarter kura na mema dwunu mu no wadi bi. And it's anka odi no wie na one stand bie mu anwi ni 2012 kura no a. Enka we former president. Waji say ne o kan SG Asia menya no na SG Asia na sem no. Enti wadi a wadi. Hwe akonwa ufa efi akonwa ne ade a Yewura Omahene bekwai na me de yemfato ho. Owu ye no ye ma ohene ba akwa ya me ofa na akomo hene etra na nam be mfie mienu mfie mienza wanzo ayo. Okay. What? Okay. So ti ase ekosi se ye si ohene na nkasa ni se ko ba se ohene na nkasa ama ene aso na akomo hene no nkasa yansa amfa Omahene ne ma no a na wasu ayi na no anu no. Okay. Nti se obi wu na obetena so na ye dia fraction se na usu ayi dia wo ye ohene no anu no. Okay. Sana mimi hu no. What you say? Matias. To me bia na ye agro kakra aka ho. Football. No mati tim ta de yemfato ho. Football. Ye born in 90 minutes. Yes. De what bench kra na wa mo bie na o ka squad no ho no. Ye wini bonus no wajibi. Ye lose on tim kan jam say won kan ho mo bi. And ye change so ma kom 1 minute ansa na yapon kra wa bo bi awi 90 minutes. Tim kan jam say ansa ma won ko bo 90 minutes. Nti me de madwini mu no. Na me fi say wadi president ne baako and o say di second term o say ba second one win ye eti me madwe me hunu de enti a ese constitution ni wo ho sa na o san ko biu enu time my madwe say me call for interpretation enti me guso me consultation me call. Okay. Okay. Enti uguso ne o lawyers no e consultation. Okay. Okay. Minim say me cannot matu asepa na obi man fato ho say o matu asepa obi die na obeto azudie say ne yare kunkum ne be koso kunkum no be koso say wu na medina say nya media de anti mi yesu say president bi esai 7th January na de chi na wawu a na wa ba be dis 4 years wo say no de obi de na odi ye do we 4 years and na wa ko de but constitution say as a number of years be say 2 years ye be kwa koto aba foforo nti am say me consultation. Okay. Mate ye nto aso ne yanko yanim me call court on me dibim yeah we can court on just say we dibim so ti ase ti yan ne nye hu se o tie ne mi nua pozo e kan kura no a me die me President John Mahama mum no mun nyine mra Sompana 3.1 sa fumai sabri ayaden Sabri ya nipe sun ahon kire mo ayedin e na so omko yi Mahama Libya Chairman
Ghana ya den no ye nya ika o etita mana John Dramani Mahama no na ho mere ewiase no ho sisi aso hwe ne ewiase na ekọ no a emre mu odin na ya de Bible aka okay men kan Quran but me so say Quran so beka en se da nya mere biem se wankasa brana wo bɔ no na wo bɔ ne yie ewiase ni pe dɔɔso yeah enti bibia ye den wote ase na mo adie ne o se wunya leader bia obetumi atoto ne yema yi yeah enti eno nche se ewura ekufo ado onje se obia boso obia kwaji ni pay onye duma be no kwaji pay enti ni mmemu odin ne de da ho ho na so se nyenyenye kura na enti se na Dramani ho enti sabre na wo ka se samre heden yen compare niema from ewura John Mahama ebe pim ne term ne hwe na ado de okay se yakase yaka no de a wo be hu se eye chen first no enti ono so wo ba NDC for na ebe yi no no mu yi no so a say dey ntumi kan because me to be na ma to be kwa kan meto ama no obeto NDC election primary city bi an ka beto ama Dramani ka beto ama John Mahama no aba on se minua pose to me for say court na ba ya me to me bo nti na me say ya ni mpanimfo kasa enye say o fiti ya na okoko na okọ Matias bibi ho no ma na ni yie mu a me de ne nkanya onu nti na me kọ ba se me kọ na be kwa affect no ne ya de me na ho nkokora okay o kọ se e be affect John Mahama o nkokora adenjia me ba so wo ba ne e biti no me be so wo ba ne e wi ni no so na se ne wo yes so am wo man no because se ebe ha no a na se ni ya twera to onom daachi ebisi a ye masa de ni nsi biu me anu tina ka me pesa me kọ na ye record tina me kasa me di kan ka se enye ye radama tina ka me kọ okay so ti ase me dunu ho a na me se da bi okay ma me nkọ na me nkọ interpretation fi say Supreme Court we ma hwe ne ma bebre 3.1 yesi bibia nkọ ka papa nye jure de yeah omo de omo ti ho so mfa nkọ ya omo nka bibia 2006 2000 and no I think before 2000 tamana ye urakufo ne edubu ahemo nanado na omukọ akọ raise no so obekaya opanyini ba akọ ne efre no ezi impianim yeah na okobi kwampianim na o ye threat e de ma wo mu aka nyina ko be wi no so enti me kai se MPP fo ankasa ada se mama hawa yakubu the late Ogede and what the cause Supreme Court to say onim se emre bi ho no mo a ema kwami pianim entumi emeye madam Kwam ena ode call ha se ogidi se emre bi ho no ma chechire mpianim mo ontumi meye president flag bearer on tra ho no ma ye nkoyi nu ansa ne ko do last minute so ti ase ampian body call Supreme Court interpret say ontumi emeye president and o train ho etimi na kwa me ko no ka me kofo ni yie mu na aye asena ho ha ne mom sa ne afu bi ba dia o ti ase ha ye baba be bobo mimi nim se ni pass mesi a obeda go wonya red card ndi odam onye me so ba hu sa ko enso wo a ontumi nto no ho etimi na ho nkofo red card me na dem no ma se no Abza fofe no aka ho aye ne Chairman Dominic Bosompim wo ye NPP chairman wo Odotobri abaton pesua so na NPP chairman fo ni nyina wono na ye chairman e da wo ma no ene ne no edi nkomo special guest anope chairman ye nto so ebire mo kire se munko early congress oni omo ya adwene Libya asem we nka me mpese masa aka bi mu okay if ze bagaza okura uduabo obekaya makasa bebre be bosume ba akoni akire me ko Kesvin TV me ko NG TV ni radio so na me press pa say yenko early congress de meka no makan wie ntinya fe na me sa betra am say na masa aye hu dede if you say me kire ma adwene me kan ye nti ese say ye na empanimfo akotena ase o matena ase mprenu atua hyeda nim sa betena che na me ye dede na se me mu mpanimfo
emfa to ho se me bia wo krom emrante ye se ye pade we mo ye dede sa na mo de akoma odi kro ana wo hene okay wo hene na agi asem no oni ne mpanimfo esi nkonwa wo edem mo ka ho asem wo se agina kire na wo Bosompim ye dede ebu ani ho okay enti ne me ka dada no mpanimfo edi ho nkomo nti meka sa no de ye mfanto nti early congress beboa me majima mko kan ye no na beboa ba me kan ni mienu so be se mi kire mu dia me se me ko so be se mi kire mu dia kire mu kakra bi early congress ewo presidential candidate not MPs no okay o pese presidential aspirants no enkamonko early congress eno de na me support ono ho asem na MPs ne de enkamon ye fan twen kra adenja bra na me kire mu no me kan se hwe amamu enye Nana Akufo-Addo nko na ebu oni MPs na ebu ena Nana Addo de onu nim se de ne a onko biem e kire so paso a ye beyi de oba bebu o ma no bedi anim o ma ye yeah unso na leader of the party for now yes ndi kwambi so no ne de na kwese okoyi leader no benya two leaders ba constitution na ngasa e kire tama ye mfanyie eno na ne ye sire se ebia nka emra entem oti ase ba se mpani fo kwotena se na emwa na ebe twintwa na Addo na emu amini problem okay ba oba MPs no a omo so emra ne kire tama ye nyi omo de omo na ebo omo mampanyini ebu man no hwe adwuma be na sa 2023 titire 2024 ena be kire se ye betuma breaki tira se ye breaki na me ye MPs se omo ye 137 no 137 nipa ba akukura yare a asemaba ye nipa na yakwa akoto oba sa abire na me ye MP ewo mi kurom sa abire ye yimi afiri ho teze me nsan ko biem wan hwe kura parliament ni onko na budget kura budget be ko November December fan e ko approve but almost say Dr. Makesibe Eboa new jabe omoto abetia no but no a chairman of the finance committee of parliament obetena se hwe e ma ye je budget ni tum 7 uti obia nkure na adwene ubetumi ne baako ayam fato ho but obi nso ho no mo a ohunu ni sa ubo no ohunu ni sa me ne me tititi no ya na to me bia ibobidin ne de ayam fato ho so ti ase we kura ye 137 no ye wo ye mpi baako ne ba baako a na me kohwem ho yare e na me kowo ne ade afete adwasafo wo no wabo ni din ba ye no a o ti ase enti ye tie ne bia na sebi bi na ankoye e na odi ho ya the exam repeat second one okay the MPs ni de se ba se empenfo prince so kra se e beto presidency ani ntemo no de omo ntwan okay me ko January kra me pe next year how say uba odoto bi na de ona me de be mfato ho say you as a candidate as an MP na say untumi for 5 months enye campaign odoto bi dia na minim ne opesa o kire say you as parliamentary candidate ever is odoto bri a constituency na say untumi for 5 months and say to enye campaign na nwini dia seat na dia na opesa o kire yen okay but as a presidential candidate the whole Ghana untumi for 6 months enye campaign it's not easy okay matwase na chairman as presidential aspirant omo astati ebi so omo kotiechia ebi say omo esia del enye campaign de party you be fan say omo start 82 anamon didin komo ne ade yate say aspirant ne bi eba region mu so na nkompeso mu hia mo pa se mo amfi omo yate say me bobodin yate say Alan bai yate say adenimu bai yate say is it Dr. Kuto also free Kuto former Greek minister bai sini musi receive omo no ase ansheda anye nika edu baby kra ye frem ana se mo phone se dunduma de ntia ibi anya no kre obi oka bi anya no kre so obenye nipa ba akon no betumi afra oka se me frɛ na ye nhia ne ye tie ne se party no emra ho me tie sisi se mi ko declare me support se me support ni pass me sia se bi mi swanti wan we be frɛ me nkran sisi a yes ye mie kwan yes eti
General Secretary issue statement. Sama obi declare. Yeah. Say be am support we. Ye di so. Na penifo so mu di so ana. Ye ti wo radio so ni TV so. Some penifo ahwe yi a so fu na kan ye nyina de ho bagim. Eto mo mamra ni nya adwuma. So am. Adamu fi say nipa ni bia start ye campaign na presidential aspirants ni. Say ade obi bebre ye campaign. Say ade obi ye. Eti me I'm calling the national executive say they should call them to order. Now ni omo banzo a de omo kan say oh emre ni nuru ye me de me ho be kire. Na emre no so a me kwa akofa form. That is one year campaign no. Sami so meti yi. Na me say oh emre ni nuru ye. Na mo emre ni dura. Me so me support Libya. Me de my fun so ana. So who the party officer? Now wa over president edie. And now we are national executive. And now we are MP. I'm gonna mudi party na nimu no. Mo kan we na say me ko kan we ya. Me police station na me coordinator e ko kan bia. Me to matwe na so. Okay. What you say? Eti ano de mesre say omoma ye nko no boko e futuo. Back to what ma o kan ye no. Enya no kresa. Me as a dean of Ashanti no. Me kai say ye meeting. As Mr. Mo Fred on peace no nyano na yenya adwuma. Chairman for ye meeting. As far as ni bia ba ho. Omba omo so omo ti ye meeting. Ti e ba ne ya ba chia mo. Ye be yi ehu adi a kire mo say emre no so a ye be fa form. Be bi ya ba. Me pese me bo obi din. No mu nyina na aba. Apart from no obi an frey se bia wo ba e na ye nhia no. Ma me ma one example. Ano so me mo ni din. Ye nya letter from the regional secretary and from assistant secretary regima. Okay. The boss na ka so no dey to your platform say lawyer Kwame Adoma Pia deputy secretary Jima. O ma kwan say nipa asuma sisi opese ohia yen. I think say na ka be 3 days kura. Eti no yemfa to your platform so regional council no ohia yen. Regional council also comprises with the chairman, the secretaries and MPs. Chair by the regional chairman and his executives. Okay. So what you say? Eti ya hoboa ye de nyina ya de miam se da frɛ jima ya titi se no se ampa e authentic no de letter no to so ya frɛ ye ho am sa de e be che no ene ye se nya letter say ya kan so sa meeting no enya amaso to mo de be share da foforo enti hwe hu se obi firi adwura na e ba obi firi ha na e ba de nyina as ye sans katai na no pa de ti no pa no na calls aside from Accra e ba say ade no ebenya abaso nti na so bia ye basa eti am organization no ankoyie okay what you say me personally requirement to me am bi ko to man sa te ye no na asemre no ko apart from enu obi eni wonu ma wa ba say oba be hia chairman fo anase bia ye ready oboy amane nko ade a ye beje nti enya no kresa yes MPs no nipa bi no mo advocate say ebi nko onopose na emwa party no adentia musa de onopose asema besa babiem mi yiza wokan na MPs ni de say oza wo sra de a na ya prinso ma na so de hu awuram za no mbeka no ba kodua kra issue statement say sa de nensi onopose de yamani general secretary of MPP lawyer Justin kodua issue statement say onopose nya de ambaso so wo so obi abekọ contest MPB abekọ contest we are lucky no be an contest we dey send na utie so on na see am on post say I didn't see am on post party ni mra na nkyere from police station me police station lessons on bisa the whole you be so bia many constituency me to about every police station 137 police stations me tuni nyina 137 polling stations nyina me ni executive ya tu ba bia kuro bi won mo police station na ye yie no kura no kuro bi won nipa be 4 and 5 na be salai contested for positions police station executives me wia ma odoto bi for emie line tu bi etum na omo mfre ya tu ba bia ye wie coordinators ya tu omo nyina ye wie constituency executives ya to ya de what you say eti ade na wo de ma nko no post party ni ma de say regional chairman executive ya nto omo so aba
ya to mo so aba du be na chairman ntumi no te form se won suyo so wanye den yo what you say ye wie ye call Accra stadium national for ya to mo so aba presidential candidate for ye be to mo so aba ye ko no post ya sanke yi ba ko no nko no so ko president na mu kra to no so aba nti MPs ni say on post ni de menyi ni say no kra e bi experience nti experience me master bia na me no egi nyame fa ne clearance yi Mr George Sando o se na wuwe tu we nyo bi nche ho sa experience no obi an charge already no experience ya we bedru mire bi no ye nya obi obeye aduma ma ye enu nti na ebi ko na bi akoto bi entumi ma se ye beto aba ama MPC ni nyina be lusu wo ye de ne a ebi be ka parliament so dia se nti afoforo no bi su koto wo mo a na omo so asua se be ya experience ni be ba na no nti se ye mo nko on post ya me say asemwe me ko kan ni ba bi ma yesi ma me nka no kure wo mu ni se ba bi bia obenya new face no vote kosoro ba bi bia obeto aba obenya new face no vote kosoro asemwe me kan already TV so MPP for pa on bo mu se MPC ni nyina asem kan MPP for come na me she se se omo mu se MPC ni nyina no mu the whole Ghana you be winning hands down MPP sesa MPs no nyina mo 137 no what is omo nko biem na ye fa new faces ye be winning hands down general elections e mama break 8 no na me ka kire ba me ntumi ka se no ye mmeranti ti na se ye nko contest no na ba bia ye be nya new face no we do be on move votes we be who say the whole votes be si akosoro enti woni nipa bi ya adwene se MPs no makọ 3 terms MPs na o makọ 2 terms ni ade na be ya e ko mo ntran nchen me de be ya ko mo kra mo ntran nchen hwe Ghana esi yesu abrofo ni ade eye president I don't know come you as one ntran nchen na so akoye constitution say parliament de e ho de ye nti obi betuma tra on ma be say 100 years me de me no samra no ya say wie me kan ho wie nyeye enya san kan ho come you mi ensa tran nchen no obi su nkobi you feel say mo break the 8 no se bebe mu a or say more than 50% of the MPs no yes san wo mo o do pa madada fo ntina so yetumi break 8 adada fo ni nyina tena so a yetumi break 8 no the more than 50% they also mo free ho no na new faces eba na ginger constituencies no yes okay chama na ayi Nana Danko Akufo-Addo na no mo MP se wo parliament ade bi second ofuriata musika sem on ehweso Ghana sika sem ni on ehweso ken ofuriata MPs be 90 kuma na is 95 dru ba bi kura ko dru 100 ni akire se ken ofuriata nko ebi no mfi se eye cool and MPs no omo eye ne parliament no Ashanti region ekuta 40 say 42 43 constituent mukuta 43 MPs our parliament wo sadi we MPs ni ye no they asem na we chairman of chairman for ni nyina they asem na mafro mo akade a kire wo mo Libya on say no kura kan ya o me tiensi a me ka say MPs no e ba ya be 50% no we dem me pia ba hunu MPs wo ko hu mani kwa nya wo hweme wo bu mani chie but ya no kura ana penifo so twa meni bi esu ya da wo de oti wo de obi nko wo de oti ho wo so obi nko hwe ke furata wa yede se ne o ye nya kura no kwa MPs ni fa so nya ne kwan so no o ma gu MPP fo ni mu ase eye fie asem a ni ho no ma ya ye nka ne kase o eye ku pa no ma ye no ade bi ho no mo ye tumi kan de mu a ye o party penifo ho mo ntumi afa nko national fo no ho anko fam penifo ye wona ewura kofo no mo da ho tete ase ni Nana do mo nkasa no ma ba bonti aba se yenyi ofori atawa ye nko parliament nya ade me fi se ntwaye na se aka no kura kire wo mo hwe obi na kan bo so na who cause am ma me kire wade ken ofori ata 2017 2018 2019 na Ghana for bo mo se ma Nana do no wan na finance minister ken ofori ata na economy net say ana sa no man ka so won free wo ye nyina di adanse di defend ya hu bibi esi we covid ye ba ye any Ukraine war ni ade ni ma see the whole world na no ko gina so say anu nti no president nse sa papa no a so be sesa so nsam de no de nya me masem but ko mfa so no ntwaye
me catch you say Tramini bi esua yada ye nipa 137 MPs na parliament ena nya me adom ye nya ye nua ba ko a na ne bu ofu nso bibi nto obeka nya 138 formula ye ko to ba wo parliament MNDC ni kokoye speaker man ye panu na ye who cause am it say all the blame name ma MPs no you should blame them that's what blame on myself and say no ma ba blame obi wo ye wo saba akuse ya enan na me yesa na aka ehwe wo so nti we nyina MPs no wono ma say yanka na MPs me boa omunya 138 yes 138 137 yes and then you to ba NDC for mo na di nkunim and na NDC ni na speaker of parliament na officer parliament o ye easy how dey nyama bako abanya no fufufu no abaka che president say ne pam oforiata on pam ne say o ti ho o ye aduma no na aduma so obeye for ne NPP Ashanti regional chairman ningina womo chairman Dominic Bosompim dodo no a efrene Dom Peace ono ne yene no edi enkomoyi chairman unuanum bia start e declare omo support e de ma aspirants ni bi presidential no e bia start declare omo support e de ma aspirants ni bi wa unuanum chairman fo ni bi o omo start yes ade no also medical to fu se emra no eni kwanse yes for now what you say ha enti omo declare omo support no obi anku ni din e di mboni ntina esa mboni ntina ye che din me metra na me declare me support eno na me baaye afutu a me de ma ne se ye hia nka bom e de anso a enya bench o enipa ba akopɛ ne be yi no enti ye nua no mo mpanimfo a o mate asimu so we aspirants ya ye obe 80 kura a obi enamu eye afutu na me de ma o mo se o mo hwe o mo nkasa yi na emfa titimu bi e ma kosi se ebedu oni enya bekwa to aba ne yi nipa baako enti se edu mra se declare supporter emra ne ba ye nyina ba betra ne declare mimi dum to aba ma nipa mienu na amienzen e de ameto mo baako no wa se si minim ne ameto ma no ma me try radio so me what am and dem kan tell libi and dem kan kaguma so ya po anu aba na maka tell no wa wa sa betra radio so no aka and that is obi anti no ma no edi utu ni anomfo mi tumi ni anomfo ba chairman uja ye kwan no yentimi nko wa bra yeja o constituency odoto biri ato ho no wa bra yenya wa no pay odoto biri hwe calls yenya ne messages e ba me phone so nyina eko mo MP mo DC ena chairman wo so ye building se ene NPP chairman nyina wona ye chairman da no mo MP akobe 20 years se me ha mani na me ka me boa e bedru be 20 years but open constituency ba ko a mo ye chese tan e odo to biri Jacobu muni ta road ba ko pesei ohene ba so ne ne papa te ase MPP aba mo sitting MP ya na wo ho omo se sa ne ma we nyina e koso no still chairman edru so se mo kwa akoto aba no mo sa to dia ma MP na wo mo ntimi lobby MP project emfa mbre mo because yenya MPs wo makọ just a term kohwe asifua tafo kohwe asifua kohwe ayi boys o makọ one term project o ma lobby dia ko mo constituency akosi gemfi 20 years obeyano chairman adintia chairman yano mame okrofo blame mu say munya she wo constituency wo but de bia mo koto aba makosi gemfi bana na nka MP no so aba na oni na design komo no o ti ase me as chairman me aba me to ba akopeu e delegates ni yeto the delegates ni be yi no me pe say me lead na me campaign but also everything rises and falls on a leader enya ni nyina sa enya ni nyina ya sa na ati so ti ase hwe ye police station for no mo ho no ka so me yankora o amunya nkwara o ebi ni wani uche ye MPP police station executive at the same DC parliamentary candidate you come chiro no kwa fa no kan o ye executive members yankora at the same DC parliamentary candidate now the over catch them say chairman no ebetumi akoso pozo ma chairman kasa uya me ba ko police station ho me wo doctors wom ni kuta mo masters ni PhD mo ye police station executives
eti omo trase na omo si we no omo de be ma no a me boss chama unti me bro for si huma mai thought as here enti anu de na odoto bi asam na wo ka no no kure etumi ma se e bia mekọ a me nka bibia se ma be tia wo mo no kure ye ba ko pe zuba twen kakra ma me ba ko pe ye lucky niema bebre but obi enu no ode ne nsa benkum e be tie ni kuro mu kwan enye radio so na me be ka ye wadwuma ye die pa me chairman de ma me da be 6-7 months and 8 months ni what you say ye say me ye bia na me ye but empuntu dwuma bebre no de enye chairman na sabi okofa ba obetuma koka bi ba do DC o MP tira me say mire bi so a no afre o no so ba betana na ne ma o betumi aye e no ma ye no ma ka kire ye nti odoto biri de no kre pa say me ko ba bia me ka say MPP fo say de si to aba odoto biri no enye ne yesese ye nya kra na e bia ye nya ye watiri nti benfo nto omoni mehwe ye wa kantina me so me ka say oyafu yo ya no wan fie o se a obi no obamu oduro obamu ohunu nti odoto biri mpuntu ya ka akire no kre pa nti benfo tie ne a ene chairman me ti radio TV so na America omucho omo no mehwe ati chairman ye dase chairman we de ma me ka iba